hong hananay luma ma takop aku itia kamang ho rumah itia ho uno ciokangan yo ma pulau atau ni kawari satu pasi timur ko padahong ko fawahan ta ulipung ko misanga ai to nini o pakciu hakwa ko raai no kaluluma itia masaling nak tu no tipung mi pacekan isu tu malah cek no luma saka masaraya rai o kumicipai saka mate ani ni culuma apakapi sang matu rau sana ni kuluma itia ho uluma o padahong han sa itu uci paisu ai uci lafungai hau o nini o kirang wacak nira nahan ira kulafung nira di alai tu ni ukapah no nyaro ira tu uslar talalu tuk ni ya mi kirang malah cek rumah o awai ko kenairan rumah o pitunai sa ya to katal lang rumah di karira rumah ite ho babana mato asai pacak anahan ikini sera hau isuta kunini u kilang mahiaca ma puhal tingra maka anu ayak saka kamaruan cek u pegloh mapa teliti fafatu pegloh ko cek rumah ite ho betul cihna pet kita teli anahan ifafas no pegloh ko cek matira kala valius ko pasawali pasaka muya wisan mapakul kia asa tu kita ci hinapes tu hakimnya di patireng tu rumah soalin kita yahu misanga ko mato asai ini rumah hau sangat sasapi sangat tu malu talu fari itahu mafarius kira ko pasawali lawas no rumah kayau tu sa ku pakluh patian ma paluma ku pakluh kaigur tu sa saka sepat ku pakluh ma rafung itira toan ni rami ufang ku mau pasiketan tu uai tu di usarai nanai uai ku misangaan tu sarai mau pi talu farian no mata asai ti aku pi mikets tu ni saka Ruyoh mo valius. Sa uni rumah itu ya ho. Sifat nira o kalilafangan. Lawas nira ho o ya o takar kurira o kavutian. Urira ya kavutian ho. O irai ko lafung o cisra ay hama paluma tunini o ya o tunido ya mah ya fuluh. Hau fuluh tangtangan dipilih anak fuluh sangat anira kutakar tira malakaftian anu ca anu solina ca anu pakapi owai ditulikan anca ya kintul kami hau ini ukintul nahan ukintul hanan saya katang taang ukintul kamamang kira mangai malutakar urira saka mahuti tini pawala sammel tu kacarangan jadi pawat serak angku sikal ayah itu mahuti akhirnya aku ita ya kamutian ananai fakral hanu matu asai serira hau aku utakar hanu ko honi kasumar hau utakar hanu ni matu asai hau ya tukura ya seikura nahan isifu no rumah hau kakahan hau kia kalafangan ka iko ni ila ko cek isifu ni ya ka iko ni cek ya mi hau uruf-uruf hanu matu asai kurah upitilian teman ya fakar ya talalikan ya usulu kami hau pinaangan matu asai itu ya hau ya ka ayau kira hau ya kalilafangan rawas ni rahu kemutian kurira mana saka ira tu kemafuti ai ko matu asai tu kemafuti ai dia ka ikuh tu ne kalilafangan nanai kira ta ma iya nira
matanak tu nira tu ni petelian dia fakar kau ya pemamaan itirah ta uruma itia ya hau uya ka ya kafutian tini hau lawas ni hau irahu ku matam tsai ku tamjau ami ta'rif tarik ayau uruf-uruf hamudira matira ku rumah no mata sa itia hau si uruf-uruf tu sa irahu sa ku fawahan kiri fatian di kawanan, ikawili, kawahan, mamang kura, sa uyaro-furo hananay haw, tahire kaayaw, masa si ayaw, mga tatama santuya kaayaw ay pawahan no ruma, natira ko ruma no mato asay tiyaho, o panahong itiyaho sa tuu uli, haw sa tuu uli ko sabi panahong to ruma. Tulu amihca mifadits ito ko mato asay ifadits hananay hao nahan mapurpur to kura liah ma masamo to sing kira hao irma matang tulu amihca kira ifadisan to anu sao di karung to ni o nyaro hao ni ulo ma hao bi ya to sangrai ya to ni no kuliah no tirang paalian saka ite ho pako rumah pai rumah misanga irahe kuno tirang no nya lia kaumian kuninya lia at ira kunini o masa manay argos hau alaan ami fut mi farah na mahlung kuninya lia masa faai kulia saka hao ada hao hatirai ko itai ho bi kuni o farahong hananai saka ratat o maro ai to ni farahong ko roma iraku haratang to hatini ai saka ahan ko ami sa kabuko ko soal kira dah Ada siapa dia usaha palingan toko ini miso di ayam di rumah anu awai ko lem ai arai hanako ko painino sisi yone di la usaha awai soalnya itu ko painnya pa tsai ni to paroma numita ia ya ho soalnya anu awai ko hatini ai dapung usilan tu sapa tireng tu rumah hoi cahika sulinga ku rumah numita misa pangsahai irai ko painin no sinsi hone ciri lause anu awa ai ko lehe manen pa walahong anu awa ai ko sakitinya itu patih hawi sapung hawi manen ami sapatih 所以呢，这个呢，这个是真的哈。我们过去的老人在盖造房子的时候，真是上帝有给他们这样的智慧来盖造哈，是很值得赞赏的哈。那刚刚李老师的分享呢，也给我们很大的一个激励跟一些有关于盖房子的盖造的需要的材料，也一一的在这里的介绍哈。谢谢谢谢李老师。那我们紧接着上个礼拜我们从盖造房子有关于竹子类的已经介绍完了哈。那我们紧接着就是多号bagian itu茅草那这个山你好我也很期盼各位在线上的朋友们还有老师们给我们更多的资讯，有关于过去老人盖造房子的时候需要的材质材料有哪些？当然上个礼拜也有提出很多的
有关于盖造房子的需要的材料哈。那我们紧接着是今天介绍的是裂茅草，过去老人家在盖造这个屋顶的时候都是用裂比较多，那也有人就用这个那个芦苇或者是有那个甘蔗叶哈。那当然可能是因为过去我的配娃可能没办法用裂来盖造哈，所以一般的有些人是用那个甘蔗叶或者是茅草这个茅草呀那个大陆这个今天我们介绍这个裂呢，它是用在哪一个地方？我们请李老师给我们介绍一下裂的这个盖造的部分在哪个地方？我裂的呢，no，这个hari no rumah-rumah mata oni tahu sanai apa nak kita ala entah kuni lihat ni ala kita halu tapang hanira kri kan lihat halu tapang tapi entah hau imah kuni yani lah ya kawai tak sifanuh ku papa好对。很硬又光滑很硬又光滑然后它的叶子有毛，我们都知道有毛的东西不会沾水。你想看很多动物在水上活动的，就是有毛细，就是不容易沾。也就是说，这个茅草在屋顶上，当雨水打下去的，很快就会就掉了。除非是年限过了之后，它的这个毛细孔，它这个对，不是毛细孔，它的这个怎么讲？它这个值万一退了以后，就慢慢就会受到影响了。也就是说，大概2年半到3年，它就没有的作用了。所以它就会被水会侵蚀进去了。大陆呢？它就没有这个功能大陆就没有这个功能，所以呢，你就不会用这个，除非你家里没有这个田，我也不知道父母罗马什么多少万过来把古罗安，就是牛棚或是猪舍可以用那个东西，马马虎虎漏水也没关系了。猪洗澡、牛洗澡，那就不能在雨底下洗澡了所以一定要用茅草。茅草最多维持在2年半到3年，一定要去更换，因为它那个外面那个纸的外面已经开始退化了，它没有这个功能去排水。老师，你的脚放在哪？屋顶？对，屋顶，它是屋顶，不仅是屋顶。如果你有这个足够的这个田的山坡地种这个茅草的话，你墙都可以做。墙。老师，你把那个主语也讲一下。屋顶你怎么？我把它的喊我们把晒好的。屋顶把它后都墙都把它了。这不把地好，把地是墙是外面那个墙，把地很不让。屋子的墙叫把它了。老师，你先听一下屋子的。屋顶屋顶。把它后。是不是这样？你看那个。把它后。不是这样。这个屋顶在那个对吧？把它后HONG 对，把它后 NG 这样对吧？
对，法达，法达 L 是 D， 法达红，对，法达红，阿都法达屋墙，墙哦，对，屋墙，屋墙跟墙有什么不一样，墙我们的外面的是做那个墙，屋墙阿多巴甸也都可以了，都通用的，这两个可能是地方性的语言的。哦，就是把电一样的字哦。对，法达点就可以了。就可以用。然后它是用竹子或是要笨嫩呀，用笨嫩把它夹起来作为墙。作为墙，它先剪好，它是量好以后，因为你先屋顶先弄好嘛，然后这墙在这底下铺起来，然后剪好就竖起来就挂上去就好，推上去就好。这个你俩要另外一个墙怎么拼？把它怎么拼 ？PADAL，把下这样子，大 DAL，对哦。DA 不是把下 DA 然后 DAL 对 PA 对 ，PA 嘛，没错。对。所以你当然还有你把它烘的，上岸后过那了，上岸后，上岸后过那了，把tunjukkan tuku leau，มี法达烘ตัวนี้有法达烘好，还有呢，wisan过来，就是从最下面开始，从下面哈，kalau dan tu ni misangaan tu外跟你好，kalau dan tu一排上一排，然后在第二排那很好把大布呀沙发落上来嘛打赛，把大布沙发落好，在个nanum好，在别这都nanum好，这不跟nanum那很我你咪要咪很多咪杂干外好，别这不nanum。不像亚烈可以排水，也这不能弄过来，所以阿丁就一排，对了，都嘛都阿塞好，蜜蜂掉外个呢，对啊，烈个呢好，包括高巴，也嘛都阿塞个呢，哇，你那是把这路上帮人，那哇，你那好，把什么那个口的嘛，所以特别上面那个特别注意啊，烈，哇，你那好。pangangan sana hao mati upala po itu kuina di ira awawa sa tu pangangan ai hadere dia ya 所以他要盖那个屋顶的时候，要从底下往上盖，因为它那个绑的那个会浮现出来，所以呢，用第二层再盖住，以至于才不会渗水，它也有这样的原理在里面。对，不会把那个藤条打湿。所以当你以后在换的时候，修缮的时候，你看那个藤条还是好的，对不对？还可以重新再起打都可以。那个以低的地方的名称叫维沙维善，以低的地方雨落下的对，维沙维善，所以一定以后跟你好，我担任觉得会沙弥上我担任给你马达高努比例因为这样，所以就放在那个维沙维善就在那边后来还是一样马达高努比例以外就放在佛格拉尔的下面了，床的下面了。以前古代的尸体就是这样。我放在对床的下面。对，阿美族也是哦。对，就是阿美族的。我听的是布农室内葬。
你以前是因为那个比林卫会拿那个尸体去做法，所以那个老人就是本来是北边嘛，在北边这边买的嘛，因为北边大家都不会去，有时候一家会很远嘛，过去一家那边一家那边一家嘛，那尸体都埋在北边嘛，大家都不会过去，很多树嘛，找树嘛。那被偷了之后呢，就把它弄在有烧一扇的地方，挖很深，就埋在里面。但是大家都会去工作啊，一样被偷嘛，被偷就弄到里面。所以这个以地都叫以烧一扇，在这个名称叫以烧一扇。查看看那个字典里面，羽蛇一扇是它的翻译方式是这样。哦，刚刚李老师，哦，真的这个盖造的方式哦，有的屋檐呢，屋檐呢，对，微烧微上嘛，对不对？对。它也有另外一个说法叫帮案。哦，那个是嘎蒂莫尔多波拉，帮案。所以屋檐的地方也是茅草做的。对，这个也是。对，那个时常拿来剔牙用的。一般说怎么会这个剔牙？哦，还有呢，里面我们盖屋檐要盖屋顶的时候，一定要从底下排成列以后再往上排，一层一层的盖起来哦，让所有我们所做的那个不会造成就是渗水，然后我们绑的那个每一个环节呢不会潮湿腐，对，是这样子嘛哈，哦，然后最顶的就是安弄弄，不然就是上面，因为你的茅草是降树嘛，对，降上去，但是你上面必须还是要盖住。老师，你刚刚讲那个字是阿里努弄吗？安弄弄案，安弄弄案，中文怎么讲？我不知道。梁嘛，大梁哎，不是，也是茅草，最上面的。因为你茅草这样子嘛，必须要盖住啊。对，就跟我们的瓦也一样啊，瓦也是一样会有。我懂那个意思。对，就是它这个尖的地方会漏水，还要再盖一层。对，安弄弄案，不然。哦，这个名称哦，真的盖房子很多有关于，就是很多这个茅草底下的这些结构很多名称呢，我都忘了，我的资料不知道在哪里。对了，有没有山？可以翻成屋顶吗？屋顶是整个这个屋顶。哦，叫什么？房梁不是梁。不是哦，它那个有没有？我们现在古代在盖造的时候，上面还有一层那个最顶端那个地方的那个，不知道怎么讲那个，国语怎么讲？有嘞，老师，这个他们说栋梁、房梁，阿努努案，对不对？对，阿努努它翻成栋梁跟房梁。反正他们就随便自己看怎么样比较好，起个名字嘛。rumah Ali law sa hao. Ira ko pagkatungi la ko suatu na hao. Yana kinafalit ni mitatia lek kami. 法地产。Me falit tira lek maski. Roof hanara san. Roof hanara ini ciu lah. 太经旧了，给它裂给它烂。Huruf-huruf malu patih malu ya makna ni ya padahal sah. Tak hanan ni mi suling mi atim. Orira hao utang otai itu orira. Utang otai itu orira. Hai, hanan itu mi marak mi palit tulana tira le. Maleng ho kemasan sanle.
我们还有一个方案 roof roof R 加姓 R 的 roof kena roh ano ya tapi loh tu pa hui 好，我攞就剛剛咁好，我叫愛做個你教好，你發力就好嘛，ทั้ง周圍通通都有了。然後，還有，我哋咧好，即係未對，係安得查理文到，我抄愛比發力多羅馬咁好，查理文到，啊，因為他明年嘛，好像還有2年，那就是可以借，一方面弄乾淨。啊，那个杂草也可以拿掉，所以不用担心。哦，所以这个都可以借。把用那个旧的拿来做墙，那个太穷了吧？那个拿来做什么？长滨这边堆起来、盖起来，就什么杀猪的时候拿来烧。对，这边我操，哎，我我问一个问题，像那个马太亚那边呢，光复那边有那个巴拉告啊，他是不是就是把上面不要的那个茅草丢到那个河边？大概是的，有没有可能不要的竹子啊，什么东西丢过去了啊？后来他们可能发现到了有鱼，对，有可能那个拉告就是防止不要的那些东西。对，演变成为可以栖息的地方嘛。就把它告。过去的拉告都很环保的啦，没有那种塑胶袋啊，什么不好的什么铁啊、罐啊，没有啦，都是这些环保的，丢下去，以后就是肥料。好，maharap ko no lea ay lihaw.那个hatiray ko. Ororo, no mataasay ko raya. Ina法律，比法律修缮叫法律。还是法律才换掉的。对，法律，比法律说了嘛，你个早上好。就是这应该是要怎么讲啊？国语怎么修缮呢？修缮的法律也是换的意思了。对，修法律一样吗？不一样，法律怎么？法律怎么？法律怎么的？法律对你这样说对，法律才。所以第比法律FADIC 对不对？对，没有这个字，那个是什么？也是意思是在太旧换新。对，太换新的意思了。它这个如果是这样，就是旧的法律针，这个换的动作就是。那像我的意思，你的米法律加个米，看看米法律。用加个米，看看。你那边是什么意思？过来是那个表面。对，就是这个反正而已嘛。是换表面。对。有了，是不是这个？老师，你看那个。你法律法律表层嘛。对，表层，对，米法律。感谢。如果说你法律是把它换，你法律头已经是把它换了，已经是要换。对，你那个墙全部都会，对，有的是墙不会，因为没有拎刀皮嘛，还会维持扎好，只有把它后，最多是把它。我该了，kita utinya线上的朋友们还是老师们哈，你那个kapan anak mo to pakai ni palis to le nanai pengen kami hao，我们一起来互相来讨论。
有没有线上朋友们？没有。Ano semua tu maksudnya ni awal tu mi fadis tu pandahong mi fadis tu lihat sana mi fadis tu ku rumah ni ira sanhau Atira. pandahong mi sapa Allah tu pandahong tu pandahong Mi Fadis ko rumah ni kacau. Atira aku. 面都要换一换。 Saka tadi kita tahu Pinaulan ni 好， Matayar. 那个旧的拿下来以后，已经不是裂了，是螺肉，那已经很短很短了，因为那个尖尖那个都已经猫掉了，腐死掉了，死掉了，因为它有雨水淋到嘛。然后把它保存起来，等杀猪的时候，老师这个字吗？肉，你讲没有螺肉，有热，没有螺肉。 会不会有他们会不会有这个做到？好像是长工吧，跟我真的不太。竹筒不是，不是。 乳 ROH。 竹筒，好像没有。LOH，哎，有了，乳酪，那个叫乳酪，就毛草，对不对？对，乳酪啊，它是叫乳酪。 这个就是已经湿掉的、换掉的，就是对。你再不换的话会漏水。那个叫旧马草。乳酪。那应该我刚刚讲错了，听错了。 他介绍的时候，那在米埃尔的古来那好，这两个古来，那真的来呀，我们话米法罗斯了，他pangai dari Farouk，他给了努恩，雨伞不是哎呀，欢迎法罗，tapi Paparoma itu, kira kamu pangan, dia pembuat. Panganganan tu lagi ni, pangangan. Ni ayam mi Farouk lah. 你拿那开始练习绑，那时候宝龙那时候开始，下面的人大概40几岁的人，我们那时候才十几岁吧，那时候我们下面就40几岁的，哇，开始叫名字，叫名字，不哎，所以老师盖房子有年龄阶层就进来了，对呀，对，所以不是一个家自己盖，有叫没有，不是有叫人家一起对，或者是事主把少进来，对，不是事主。 你真的哦，阿妹就在盖造房子，还是一样会按照年龄那个年纪轻的在上面，然后会有一个比较旧的人会去那边上面指导，会去指导师傅级的了。然后那个年纪大的，这40岁、50岁的在下面，就上去，然后就开始乱叫名字就对了，就是我你啦这样子。 仔của你tâm đầu
Berterusan itu pengangan ke terawan lima kali. 你不要生气哦，真的。 Tulung tu sa pagkatawan ng mga dito nga tikura. 动作很快，你的动作也很快啊，因为一排嘛，你新的一排拿到了以后，打一打，很平的以后打，然后它是用茅草绑的嘛，然后放下去，松开，不去了，就开始打，因为有东西了，夹起来，一夹以后，大家都跑，然后开始，上面再丢，一开始厚度一定要差不多。那指导的人会告诉你，这个太薄了，太厚了，我要用，开始又再压完，开始打完以后再慢慢上，它也是一层一层，材料一样的。对，也是一层一层的，一层这样打，对你永远会看不到那个藤皮，不一定是藤皮了，中间那个照干了，里面那个都可以打，只要不会碰到水的话，它就不会。所以台风的时候，因为它有一定的厚度，它就会比较密集一点的话，风一吹它不会这样掀起来。因为茅草那个梗也蛮硬的，而且是量多，以至于它比较不会被风吹到。如果是那个什么那个芦苇草的话，没有多久就会这样子。是。不会。有一些人就是家境不太好的话，他也是会用那个的。对，OK。然后还有家境再不好，一样会向亲戚借。比如说今年这一家主家这边可能他们要盖房子，你要再忍一下，等到他们盖完以后，再过2年，换你去借一下，没关系，借一下是一点点嘛，你的一点点借来。Cuma ko sa kutay ni Rani. To ano, away ko lihat ni Rani palumaan. 你让大都到，那呢？也许有的很宽嘛，可以借嘛，借一点嘛，你屋顶一定要用茅草，茅草这样不会漏水。它不会用那个的，芦苇草这样，一定很快就漏水，可能1年就会漏水，而且不会溺死。因为茅草比较细。因为我们那个部落有一个地方，它到目前为止已经没有换过了，已经超过50-60年了。给我多了，一直加，可能有一直加了，可是每次我回去的时候，也那多2-3年，可是呢，是不是有漏我是不知道的，可是很厚啊。它就是没有换，这样也好像也不太好，因为它那个新的一直在上面，也不太好，因为它底下的烂会造成蛀虫啊什么，会有老鼠，会臭掉，会臭，会臭，没有错。好，来我们接着pakai lek, mahar tukul lek tapang no tapang no有没有？我们上个礼拜好像没有，这个部分还没讲到下一个不是属大，第11个吗？我看看第11个好，属大属大，好的，第11个属大，mana ko属大，ini 属大那是统称不属大，统称的还不属大。这个我们bisa rumah anu sa ulita， litat，我们这边有字啊，那个litat在第18个。属大那个是属大是统称的，对，粘土。属大跟蛇大是一样。所以主要是用理大不是属大。对，所以这个
树大就不用了。底大是粘土。Itu yang misal tapang sa rumah ko minta bangsa. Ulita ko sapi pilat nira itu ni mangga no pate. Hai sa kasi na sana Oh, maku tapul magrai kami hao. Awai ko dafu dia dita atau asisiu tuntun nila dapat tamun nila ruta nila dini ya ipada patih pada Baksaman ko mataasay ang hatir ko tayar o lihay ko ko tayar sa misanga mo saya sa padahong halu pasal ichi na ko lihat kami hau misanga maharap ko padahong ni tayar ko mi padahong ngayon ya ko mataasay ko padal pagciyo kami pagciyo atap kami atap yang aku lihat kami hau atap pada atap satu paluas kangkang yang kira babak siwa itu nira sangka sanjiao udung sana ada itu sih ada sangat susu ada hau yang yaitu yang nikah itu awal ku padang atam tau di sana kan rara ada itu kacang otan tu bikin ni panyaraan no minenang panyaraan so bikin isu tu ni di tahu kena tahu ini yang tertimbang so di Solo kiso di Thai maafan ai kata dituntun sa asisiu matira awa ko ni pa palita itu tu rumah aja ko ayo jadi ka aluman kuma hati raya awa ai nanaman ko tangkalan tengah bulan utay anu kulung kira saya upang cah tapi ya tu kaya na pang makan kulung hau manikawa itu hau awai ko padang hau rara ada nira jadi mau suruh tu dita sana awai piaran itu lihat那我实在那个就换掉了，那我的大致在给他那没到帮着你上啊，我比较没有做那个理大的方式了，因为可能就是比较紧凑的时候才拿来使用理大粘土。刚刚我们李老师也是这么说，它主要还是在墙的部分，只有墙，上面是不会用那个，地也是会的，会地面也会，地也是用理大，对，地怎么讲？死了，就死了，不是板难还多呀，板难，死了，死了，板难很多呀，死了。一片就是12公里，是大公里12公里，是吧？那个板难很多，地板，板难，对，板难，是有粘土，但是它还是有加那个的，爱学秀，没有，小努力答案还能有然后它不是很黏，然后拿一点点的水，然后大家就开始踩，对，两边的墙做好了，上面都弄好以后，大家就在里面踩，弄平，米萨踩平，对，所以
我小的时候哈，我还在屋里打过板凳给他好，我就是说我的姨妈，我的姨妈跟我的妈妈的年龄相差就是20岁。哦，对，听娃娃，跟他一起睡。我的姨妈，我说我大概是几岁啊？他已经60岁了。哦，听娃娃，去了。他问乖，就说去，他不接住。Sao ka pinana no sit fote na to tura litan no 可是一定要都已经干掉了啦，干掉了啦，所以走过去稍微懒得多这嘛干掉是蛮硬的，蛮硬的，你打黄泥土啊，Tira kuno dita sapi sangat tu mo sakit panan, mo sakit mana ni dia, upada lah. 然后个巴多那个，好，王老师，还好 kita mapulong，还dia dita nanay hao。sangat tu. Nilai kuna Wang老师。Sapi sangat tu parut. Hai kia ada. Lucau. Tidak. Ya. ko sapato numako. 好，谢谢王老师。然后kapan anu misalnya no sakit ini no anu no mangga no ai uli tahu anu dah kapan anu paini hanto. 好，谢谢王老师。我跟你多厉害。ini ima safa kungai. Ila ko parumai to li. Maswa to ni Li Jingxin 老师以后呢。Ani ko maman alungusan hau butan zan rumah hau urak di hau taliukeun ami sanga mitaliuk nauhan matalau tu kurung isakasaku kurung有听到吗？有，betul gitu。rumah satu hal，我了比萨利安好，就是种茅草的地方，就是要很贫瘠的土地了，不肥沃又不贫瘠过啦。比巴鲁马多烈，闹汉伊长得很好过啦，烈好，很容易烂掉。所以我然后我知道该比巴利安呢，那个土地不是很肥沃，很肥沃好，反正顾另努力，sa vadahongan 这在面这熬一道，太嫩了，Maikas tira dia nenengan maikas maksudnya ni Li Jingxin 老师ni maikas ku tapangan no lihat然后uluma satu hal misal rumah mita hal mi tahit vakong semacam mi tahit ne mi tahit lang to sa kaviao manina ay mi to lihat lit 就是割茅草Mahalak mi lit i valudan tenira ta patria na i pi rian 然后呢晒一段的阳光好dia panukain to mi curok no vinolan mi tahit 这样就是邀请亲朋好友帮忙割茅草然后呢在扛第二天的时候呢一大早又有人去扛了，你打黑产哦，瓦公我们还那一定好米沙罗马好，就是相互帮忙嘛。然后沙罗马好，
mikiran ai, mi aulai, mi volo ai, mi wayai. O mataasai i rumah mi si wai. Hau, mahana ko tayo iti o ya mi lesa na hau. Irato o wawa o kain ko mami padang mi tora le patara i misaruma ai. Ai han ako ko pa ini, hai aray. 好，谢谢王老师。Irato, pusal ni Wang Laos ni kami hao. Atau patamuran tu 杂草，因为杂草的它的籽性跟这个茅草是不一样的，杂草容易烂。如果杂草是混在茅草这边，可能很容易就会漏水。因为它会烂掉嘛，就影响到了它施作的这些茅草。所以他们在割那个就剪，就一定要剪掉了。对。那到后，然后铺的时候，上面那个也要注意，有杂草也要剪起来。其实刚才他讲的苗外，其实苗外很早就要苗外了，因为还要长弄好整这些东西都要准备好。好，那你可以顶多到你沙罗马都能放什么好，可能有一批先到来，然后你沙罗马。那kalau ini sendiri Pina一天就ada oh Maret milih 因为米粒没有那么快，还有提前去，对，我会顺便是把那个水分，可能那时候就可以弄干了。这个harakat 嘛，风吹就好了。再说那时候也要看那个茅草，哪一个时候它已经会变黄了，变黄的时候，对。所以盖房子大部分就是在秋天。秋天，对。在秋天。那你觉得秋天怎么讲？有两种说法。卤蛋是一种说法，一个是法老包案，法老包就是那个什么花什么会因为风起，到了秋天的时候会有风沙嘛，法老包，搞法老包案。一个是拉罗蛋，那为什么叫拉罗蛋？拉罗其实那个就是丢资就是攻击的意思，打仗，但是可能是形容那一段时间的场景吧，就是一片战乱，不是战乱，是枯黄的感觉，就是战争过后的感觉。盖房子是秋天才适合盖。对。刚好那个茅草也在那个时候是会变黄的时候。茅草。那时候是第二期稻作已经插秧完了，那时候盖房子，就是你那时候的雨水也不太多了，夏天有时候下太大。下雨大，对，在秋天快到冬天那段时间，大家盖房子。好，我们下一个葛藤是吗？马赛是吗？马赛usapiman kurang Masai no saya tini sekretari tini rumah hau. 对。Usapi Paulus ni atau 临时绑。soalnya isu kangen semua rumah saya sapi baru dan umat tukai.对，因为他找不到那种。不是，都是用竹子啦，绑嘎碎啊，什么都用竹子的啦。对了。你看那个竹子不是很硬的，
稍微软一点，砍那个就剥一剥。还有那个竹子皮啊，是什么竹？一般的竹子就可以了。好的都可以。它这个削皮，就是剩下的皮哦，就这样绑。这种东西你就不会跟马赛没有人在用，没有人在用，不会绑房子了。而且那个真的是，而且这个也不太坚固。那个绑不到1个月，可能就断了了。这只是临时绑，比如说要绑搞碎你就会笑了。我的马赛号，那个我建议删除了，删除哈，它不是盖房子的材料。那不是盖房子的材料了，真的。马赛暂时绑东西了，你就会笑死。它一般都是用竹子，然后它就可以削一层皮这样的。盖房子的话就是藤皮。藤皮，一定是用藤的，用黄藤。好，接着我想问一下，马赛它本来的功能是什么？在阿美，这是临时绑东西的用的了，所以它没有什么特别的，没有特别的功能。它可以吃吗？不行。不行。但是在过去啊，老人有这么大的那个马赛过来，这么大的，这么粗的，那个是山上的，山上那个可以喝水，可以喝，叫阿鲁玛亚赖啊，对，阿鲁玛赖，对，那个不是外来，不是那个是开山用的，它也是一个藤的，它也跟马赛的那个是同科的了。那如果我们在山上很渴的话，没有找不到水，山藤，阿鲁玛亚赖，它呢就拿来砍，一砍的时候它就开始有水了，隔肯。所以猎人去山上没有水，就是这个对。那个隔藤那个不能喝的啦，不能喝的，死人。你看那个味道就不好闻了。隔藤要把它很细啊。也有这么粗的，也有粗的了。问题你拿来用来绑嘎碎，你就笑死了。你竹子都不会弄，你还不会剥，你就笑死。哎呀，希望不会呀，会呢你就笑死了。男生不要会剥竹子，很偏。Ilako sapato ko. 好，请王老师。Ora masay sanay hao. 哎。Usapi varo ta chanu maringada matayalay. Usapi ubavaro niya hao ukasui. Ya hao. Mi penen san hao 那个 penen 就是芦苇杆的。mi penen san ula penen tuku sapi varo. Mi voro san ula voro tuku sapi varo. Mi tekas san ula tekas tuku sapi varo tu tekas. Mi aur san aur tuku sapi varo ula aur sanay. Mi le san ule tuku sapi varo ula le. Kaya oya mi asisyo san asisyo ko sapi varo. So Yamasay hanay ko sa pisaruma kumhanay. Santo. Ay ko lamasay. Matawa ko tao. Ay matukaay hangkuran. Sa pagkatamat uay kami hao. Yara to yan nurutungay uay han. Mangarap ko lang matawa ko tao. 哎呀，谢谢汪老师，谢谢。那个阿鲁麦赖有吗？有。那个去山上采藤条，你工作都办的贵阿公阿姑，山藤。我的阿公带我去山上打猎的时候就，我，男人们，老人是苦的吗？不会，它很奇怪哈，它会积水的那个。好，积水。那个东西拿来做什么的？阿鲁麦赖，过去我们盖房子不是那个木头，那个年轻人年龄阶层怎么梳这个木头，就是用那种的。
阿鲁麦来。怎么输是什么意思？输你不能扛啊，弄到底下啊，就是用绑起来呀、然后几个年龄就是这边最头这边几个人，后面这边几个人，慢慢的输到下面，对，慢慢刹车，等于是刹车一样，到下面以后就是能每次看到有水，就是洪水，然后进到河头那个河流的头这一边滴水的地方啊，就把它顺下去。如果你从上面这样录下去的话，可能木头会断掉，就没用啦。你从上面这样掉下去就没用啊，就用那种东西慢慢输，差不多了就放下去。咚隆咚隆下。对，从山上运输，对，年龄阶层进入这个，所以有钱人就可以弄柱子这么四四方方这么大的木头。因为他们要吃饭啊，你要有米啊，要有酒啊，对不对？所以有钱的就可以弄，家里的柱子都是用木头，输送就用这个阿鲁麦赖，还有什么绳子啊？没有绳子了，都是咚隆咚隆鲁布米了。然后他们还会唱歌，我忘了怎么唱。哦，民间都有唱歌，感谢。Ini tu, awal aku untuk asa anak, awal aku kepada anu yang，所以它又可以喝水，又可以来输送这些木头。Hai,然后好过了rumah, awal我们继续。Acam tu hau, acam. Acam买张itu叫acam，买张itu acam，干芦苇。什么叫acam？你发的技术都买的没好，也是acam tu pasar的没，发的真的都包罗海anu sabu rumah，那个kataran，那个叫做acam tu，以后我是比你个anu mi tutung tu sa mi sakarafi，sakaraop，我acam，要包罗海个本嫩，那个叫本嫩，你个acam，tak kira，本嫩我不是啦。买一张itu ya kausian tu kan hau acam kira ya manta ai ho kami hau ya kalau hai ho benan ora na benan sapi man kira na sapi atap tu di bandar atap tu ni ya liah dah solat tu ni kami liah di fakciwan di fakciw hau fakciw mata asai 然后下面先铺这个，然后米呀本嫩铺好以后，ya lihat ini，yang米ya，我们那那个比sangat，好，把咖啡好这个输入好，弄好以后，把它的本还没啊的要夹起来，把底扔，我好，有人拿个杆子，有人就推，坐上去，慢慢推上去，砰，那个房子的三角形这样出现了，刚刚好推上去的，就是这样，那个都是用本嫩。有的就是很这个对。harapin kira penen anu taai o kira ni atem kira harap. 这是聪明的工人出来。我估计atap hanya atam，中间是裂。atap 那个名称叫atap，还这不是atap hanya terung asis sebagai ya lihat tak penen ku sapi atem，penen tak好做，对不对？对，把什么东西夹住？对。Ator ho ka kutura benan sai. Maswal ni li jin xin xin xi，mi sapadar 上就是做那个
墙嘛，四周的墙。misaruma ko misaruma ay hao. 只在lumia tu sa turu lumia mahrak to. Nahan ayaw no pisaruma hao. Mili kirang to, mili aur to, mi wai to ko rumaan iayaw no ranan. Misaruma to san itiamitahis to vinaulan. Misaruma to ko rumah ni tukong sera san tia rumian tani tumapurong. Oh. Ya misiwayan masiway to no vaki iayaw ho to ya rumian hao. I patsakay mi patsak. Mi satakaray mi satakar. Oh. Mi sapadaray mi sapadar. Mi sapadahong mi sapadahong. Sa yaso ni Li Jingxin ho ni mi sapadar sa naihaw. Wala sa sapadar hao. Ira ko no penenay. Ira ko no voroay. Ira ko no tekesay. Naha no takaraw tataang kuruma hao. Uvoro atau tekes ko sa pisanga tupadar. Ya penen sana ya penen hao. Saya ka takaraw ma. Saya mimingay rumah ko no penen. Misarobasan hao. Matitek to nira kia takaraw no padar. Wala pate sana. 比如说东南面哈，它是菱形的嘛，蛮难见的房子，反正像房子嘛，给呀你了，都良好。米沙巴大山分两组，内墙的跟外墙的分两组，米多列坎，他们就。编那个内墙跟外墙的，也许是用那个本刃，也许是用那个金属，也许是用那个贵族了。那贵族好不是有很多种啊，有刚刚好大小的，有的很大，它刚好就不适合。就是同时做成那一马勒的一，也算你精细和你。atau bentuk ya liasan 就是两面的那个墙就把那个茅草夹起来，然后呢用藤条绑好。可是呢这样不稳固，他还要用那个竹子比较长、比较粗的竹子呢，做它的横梁还是纵梁。Hanay ko misapadar hanay. 衡量很坚固。Nahan mitayo ng pangsahitia mataraw to varios mataraw to oras。怕那个雨水渗到房子里面，所以呢，我lihat ko sa bahayan na rumah， 这样的话就不会渗水。sinaw sa tapi tumos ko sinaw mahanay ko lami sa padar sanay mahanay ko yavana mako sa patura ko ititanan ay aray。好，谢谢老师。真的，这过去，以上啊，就对你padar kami好，那个列也是一样，按照顺序哦，也是一样，一层一层一层上去，因为那个雨水打上去墙上或也是顺着下去。不要别是都有一层一层一层，所以你要铺，你就要排之后一定要按照那个顺序排好，然后再夹起来。刚才王老师讲的意思说，除了你把这个独立根给它按照腐乱，大部分是有钱的人用腐乱，家里都有种那个腐乱，就建筑了，用腐乱。那这个是那个是比较粗了。很少人在用，这个是不然，
那刚才那个本人看有的地方啊，有的地方是很高了，可是房子可能是比较矮的地方，可能用不嫩的，因为房子会这样子，是前后可能要很长，尤其是后面的没有门嘛，没有门，前面有门后，可能会用短的，那两边可能会比较短，可能可以用那个能够啥比有钱的话，最好是服软，对，所以不过大小都差不多。所以在盖造房子的时候，我比如说啊，妈咪巴鲁马去马里盖啊，啥好的，所以我已经预备好这所有的材料。对啊，所以他一盖房子的时候，只有1天2天，对，最多3天已经要完成就对了。对，哇，真的是这个速度，所以他预备的这些材料，包含所有绑的材料，都是在这个盖房子以前就要全部都齐全的。对，准备好。备料就是备料一定对，所以它的速度才会2、3天就完成了。你看哈，我从老家这边分家的，就是因为我父亲很早就走了，就我大哥跟我相差10岁，我几岁了那时候分家的时候，那他那时候才20几岁吧，我读高中的时候，他每天都到山上去砍这个柿竹啊，砍竹子。我们第一个分家就是用竹子做的，他们每天去砍。可是我们要分家那一边，我阿姨从来就没有讲过话。他们明明知道我哥哥是去要分家了，他也知道会分，所以呢，他们也不讲话。所以过去还是这样子，然后就收集完之后呢，差不多了，就开始跟亲戚讲，说什么时候盖房子，就是跟他讲，准备好。所以因此我们盖房子的时候，也就在大部分都在秋天的时间，然后预备好所有的材料，我爱都本人都列都好那都没准备，马上才有办法开始盖造房子。第来个呢，没到房子好，所以呢，一般准备好像都是自己先要有这些东西，对，自己先弄。没有的话，也就是要寻求这些资料，这些材料的资源。sa kapulungan tuh kita tapang mi saloma to ka ko sa hao这个时候可以去在可以在叫牛啦，那时候赶答案就会通知这个部落的所有。就可以。好，你假如买第二都要自己先准备好。那我妈都不是把干水都给拿来烧，然后我们到外这个好多嘛，这个betul sa opo to kinaira mamahan bisa ay dari tu dia wa chiu mahaya nai 就是我这里8点好pasal kita anhon itu patur hantu ta pakainya itu seperti patereng tu rumah 我希望大家能够提供很多的这个宝贵的意见。好，谢谢。好，那我们先休息10分钟。Itu kita tu Yohania ya
刚刚我们谈到这个有关于盖房子，沙罗马，沙比沙罗马lapong hawi pakai na itu ihuni benen hananay haw naga benen haw usapi atap to le hananay naga tu haw pakai na itu sanay say 马祖，有讲过了哈，马祖，站，马多，福告，是不是福告？阿藏没有要讲吗？阿藏有没有？阿藏刚刚有讲过，没有公。有啊，阿藏是已经干的人了，他做什么部分？阿赞是这样的哈，什么叫阿赞？一个就是干的叫阿赞，不管他是做过房子以后，或者是有没有做过房子，只要是他干的，就叫阿赞。然后它的叶柄哈，你可以拿来点火用的，可以拿来点火。它的梗呢，因为它是干的，也一起折起来点火也蛮好的了，比较快了。阿赞嘛，对不对？那一般在我们盖房子，你发的这个多罗马下面好，那因为要换新的嘛，那个本人这个时候就变成阿赞，只要是它干了之后，都叫阿赞，拿来作为点火用的。这个阿赞的在古sapi sangat rumah. 在不是比巴蒂人， Masa seperti itu mahal. 对 rumah jangan itu cerai. 它是干的了啦。对，它已经干了，所以干的很容易会断。对，我本人是比萨罗马好。本人对，本人韩国是比萨罗马。所以阿藏的话就是要换掉的意思。没有，阿藏是干的，就是本人已经干掉了，就容易断，没有什么用。所以他就要准备把它换掉，新的本人。对。所以他没有功能。没有功能，有点火用，都拿来做点火用的。不是盖房子用的。对。好，我们接下来福告。洗净，福告洗净。洗净，sabi manggura洗净。Dengan aku kita 线上的朋友们还有老师们，洗净比同数kolam hao。比同数，它这个在盖造房子的时候，它是拿来使用在哪一个部分？我们听一个kita老师，汪老师，你来kapan安说好？洗净，有的部落说福告比同数，比同数用在盖房子的部分。一般都会用在哪个地方？你干嘛来说？李老师？你看我福告喊的那好，在一个木质景上，好一方面我拉鲁马尼拉是中空的，所以在个阿拉马拉萨比萨鲁马，没有不太用在盖房子，不太适用了。它一般都用在牛棚。盖牛棚用的。对。不是盖房子，是不是，它也容易烂吗？不是很容易烂，因为它里面是中空的，同时它的形状不是那么的，也不好修整啊，不像木头一样，你修一修，可能一边就会变成一空的因为里面是中空的嘛，你不能修整。它可以作为牛棚
因为牛棚两边不需要墙嘛，只盖上面，对，有个遮雨的就好了啊。对，4个柱子拉上去就好了，做牛棚。然后去定这个哈，它的韧性，它的心韧性可以吃。哦，老师，那虎告跟喜定的差异是，它是同样的东西还是？这我就不知道了。他们字典说一样。是一样的东西吗？我不知道它名称。我记得好像我们没有不是这个称法。是经啊都还我们怎么保完多少个？要保完多少个？所以它不是拿来盖房子。不是。好，那没关系，好，没关系啊。笔筒树是拿来做牛棚用哈。接着我们tayak no kulung hawi kebanaan na ko tayak no kulung ku tangah fulan ku kumi juta itu rumah ya sana ku kebanaan na ku dia ho ai ku numpang sa ni sibasib tulu tayak no kulung 没有听过，然后我们kebanaan在线上的朋友们有没有？还有老师们，bila kemampuan hal tu kayak nak kulung, tapi salit ini padar. 嗨，王老师，嗨，我kapan aku tu 王老师有， irama tengir， 请王老师发言。irama tengir， 嗨，我那声音要开，等一下，你说等一下，我开吧。itini i masafa kungai hao ika amis irakuya patrungan hanananyam anyaro sinse han horam kirai abinaulan wo karyawan han 广义的说，平埔族的意志了，过来德马兰，然后另外tu tayo kulong atau dita atau asisyo sa pacamona nira. An ura tayo no kulong hao, ay, ho mi purpusan na to tayo no kulong, pacamona na to dita atau la asisyo. Tunan to asisyo. Kiwa hanya matia tu ya ciu madeng sana mi sadit i bazar pati hanya ko no karyawan pisah rumah umita upang cahaw caay pisah hiatu dita dengan mananengay ako tu mihia tu no dita hao cai ku tai no kurung yo dita dita ya alili 就是米仓嘛ya lalu mak no alili hao mitolikan tu no puro kira mi hao ilaku ngara no mitolikan puro ma tula patih 就是用地大把它缝起来。Mana ko an uira ko dita hanay. Ilang ura dita o sa pisanga to alili. Ilang lumaan alili itya mapatli ko panay. Sapi tumot ko dadipis, sapi tumot ko do. Kulanan to la dita hanay. tayo no kulong chay pihya ko pangsahaw. Pangsah
哎，anak aku patur. 好，谢谢王老师。所以呢，都你们忙我jauh perkara aku tunun bang tah di sifat situ tayak nukulung. Wah, itu mirurit 很好，哎，mirurit，所以我还是对这个牛大便没有很多的一些想法，过去都是我这kebenaran aku kebenaran itu那个要刚这karyawan还有那个tengah bulan dari kemarin ya对udah kebenaran你他们怎么有那么多的那个牛大便啥的都Asa ano ira ko mahana rasyo ka? 哎 Ya umaan ko pang sisay. Upias no kulong. Ano ira ko mahana rasyo ka? 哎你怎么的啊我sabi pacamul ng rato kaya no kurong ansa o asisyo hao. Tano dita ano sa hao, maisang sira mapra ay utay ano kurong ira ko rungus kira yo siengway atau asisyo ta maisang sira hao bija pulong ni mapra. Ay 所以我们阿美族是牛大便跟那个李大是比较少在使用。不要说你汪老师跟你好，你就是谷仓这边才不会容易会把个颗粒会弄到你编织的这些本嫩啊、腐肉这边会到里面，所以把里面弄得很光滑。一般就是在谷仓，对，在造那个盖造那个谷仓的时候，他才会用那个李大，但是他不会用大便的，不会用大便，对。所以李大的功用是防老鼠，还有这些昆虫。它把阿西西问题啦，不容易裂掉，对，有纤维嘛，互相的牵扯。所以李大生用在做谷仓的这个部分了。好，我们接着刚刚打入，刚刚有讲过了吗？打入芒草嘛，没有哈。大陆的有拿来用使用吗？就tapi sangat lemah。大陆一般我知道的是，tapi yang itu palang no pakulungan，pasirian。那个可以啦，那样都material那很好。然后再嘛不还紧了，然后再嘛不还。我到现在这两个名词我还是有一些迷惑的。芒草、芦苇，我不知道是哪一个名称呢？芒草跟芦苇应该是同，因为其实芦苇是长在有水的地方，而是里面是中空的，叫芦苇啊。所以你们讲的本嫩是中空的那一种。对啊，是吗？对啊，就是中空的。没有，芒草也是一样，里面是一个软的，里面是软的，本嫩中间也是软的。可是那个芦苇是长在有水的地方，是空的，所以我们可以拿来当喇叭吹啊。以前破开，呼这样吹会响啊。所以我现在还是很迷惑，究竟是。所以芒草不是长在水旁边。对，不是。所以它们的差别就是在。对。所以现在我还是搞不懂呢，我到现在还是搞不懂。可是你说那个芦苇是不是可以拿来做扫把？芦苇哦。那现在，所以那个扫把呢？对，那个是芒草还是芦苇？你说那个花吗？它不是整根吗？那个是芒草的丁丁，这不是阿西。那是芒草啊。芒草知道。对呀。打鹿是吗？对呀，打鹿是啊。
所以扫地的是打入。对呀、对呀、对、芒草等于打入。打入山。所以我现在就是一直在想这个，就国语跟这个是不是一样的？所以我们说那个很硬那种上海个还会歌手那个，我们就说哪里嗲，哪里还然后软的那个叫我们不是，有打入产的，有打入产的不是，所以那个打入长得很大的哦，那个就是呀不能你了呀不是呀跟你了不能了的不是，所以可是我们每次讲说芦苇的，可是我一看芦苇草上，可是长在有水的地方有芦苇，然后中间是空的。那个蔡州涵的字典很好玩，你们看，丙地可以翻成芒草花，又可以翻成做成扫帚的芦苇。我老看过。还王老师， Sering tu kalau soal ni licin sin sing si, marau tu anu sanu orang menhau. Ai, ura tarut hananai hau. Ada hai kula tarut hananai. Anu ya takarawai hau. Ilaku penen. Penen. Ai. 是不能记了。 Rumah satu hau ya aru ai apili-pili saya nuruto kau. Matia o taruh anan dengan kirami hau. Mang mama miming. Sang mitapa. Sang hau ilaku ting nira. Matia o ilaku manghua ting. Hau. Iranan hau o hinaritian. Sama masa ni licin sin honi hinaritian kuranan. Ya inanomai hananai numisu lucu hau. Lucu ang kuranan. 对，卤煮那个是竹子呢，卤煮都是竹子呢。Mana mahan horam hau hai orang i 中空的一节一节。哎。 Iranan hau maro anirai ci sau tui singsi hau. Maorah mi alat tumatirai rengus. Akawai 做那个叫什么底呀？对呀，对，可以吹排底，它做成排底了。哦，对呀。但是中文怎么讲哈，不太清楚。所以刚才那个李进新老师讲。 那个本人是很高的芦苇了，芒草了，很高的芒草。哪里地是比较矮，很细，那个叶子很会割人。那个芦苇刚刚讲不晓得了，就是在水边哈，中空的，那种草可以做成乐器了，排底。 我们有一个台东有一个扫队老师哈，他就很会找这种那个河边的草作为乐器啊。真正盖房子的就是本人。那个我啦，马路巴达红诺达罗安，那样爱好，随便的草都可以了。 你用那个裂哈，他还没出来说浪费。临时的那个公疗哈，你可以用芒草的叶子。可是萨比萨罗马安那是更是笑死人了，一定是用裂了。不要钱不钱啊，没关系。这个还谢谢王老师。所以那个打入是干嘛？打入就是长得很高，叶子软的叶子了。然后呢，可以给牛吃。这也不是盖房子的。不是，那种等于是本嫩来盖房子。它的性质没有茅草好了，很容易会烂。所以它是芒草是不能盖房子。对。
对，的材料，然后对本刃才是可以它是做做压的，做阿德的，就是比较的，对，对，嗯，所以这个，所以现在就是那个名称芦苇，到底是哪一种？对，芦苇是长在水边，对呀、长在水边，中间是中空那的，本刃到底可以翻成芦苇吗？现在在考虑应该不行，很高的芒草的，都芒草，那个了吗？好，谢谢老师哈。龙马山的刚刚芒草已经讲好，还有甘蔗叶有没有？有。甘蔗叶，你来过沙洛玛沙罗马，巴然后没有了，吃都吃不到了，还有巴达后，巴古鲁湾是在嘛？Oh, kebanaan ko ha, ora no, kansa manu mitaw pansa, 哎 kansa. 哎 Tevos, 哎，Bapak no tepos， papa no tevos ha. 哎 Kita no paliaray sabi hiato papa no tevos nauhan. Uitina i satip quang fu rui sui yi li tanga sa so phong hao. Na so quang hu tang chang. 有糖厂嘛，你巴鲁马都刮下来啊 ，tevos 就是白甘蔗，白甘蔗sa ora papa ni rahaw, umaisang ito papa, maru sa vadahong no pakulungan, akasuyan, ano sa lumaan haw, tsaka tatama. tulong haw. Mavana si Orientan ato sa hiya, to papa no tevos. 所以光复很多，这个，所以他们都拿来盖那个巴古鲁安、达鲁干鲁、达亚曼，哎，还有呢，还巴尔干的大阿西秀啊，所以甘蔗叶是什么部分的料？叶子，就是那个叶子的部分。不是，我是说房子的。是一样的。但是它不能盖房子哦，它只能做一般的那个猪圈呢？猪圈或者是牛圈。所以它是猪圈、牛圈的屋顶。对。所以也不是房，因为那个不会很久。那个不能使用太久了，很快就烂了。牛跟猪洗澡没有关系。甘蔗的好像没有人，很少了。白甘蔗的很容易烂，白甘蔗比较那个细苦。白甘蔗比较甜哦，那蚂蚁就会咬动。好，Marco nutup sao？阿学秀啊，稻草很少人在盖房子了，对，没有阿学秀。打洞也可以。除非跟那个泥巴，还有那个大便啊，和一和，还有马沙东和马沙东都好。好，再过来我那个tapangan no ecet, malo sa timbang ko na tapang no ecet. 是按个临时的那个嘛。Sakit ini rumah madang ni rumah akhir. Madang tu malah tukas. Malah tukas anai liang. Pala tanyam. Pala tanyam ko liang. Liang哦。Tukas. 要做两个。屋梁。Alinong不是。不是上面那个吗？ Tukas. 横梁。Tukas sana. Tukas. 后面是 T 哦 ，T-O-T。Tukas.
好，可以了吗？那个把到神仙没有这个字。没有这个字哈，杜格斯怎么会没有呢？第一，哎，哦，有了，有个哦，是什么呢？衡量面。衡量哦，那法拉呢？法拉是宽度啊，啊，法拉是宽度啊，宽度。宽度，法拉衡量是那个槟榔的树干嘛？因为它很直啊，可以做衡量啊。它衡量的话，好了，分它这，有没有淋雨的话，可以很久。那它有没有在做处理过吗？没有在处理。原来那个东西的，怎么样还没什么那种还没做比处理？Bawalin ko nila. Ano tuluhan ko nila. Katoro ka ko hao. Hai. O tapangan no itsep hao. Adi hai i masafa ko ngai ira hao. Ano kalau tukedan no rumah hao tati hai. Na rumah han halabing ko rumah 5年10年 kira. Kura tapangan no itsep ha ano aro tokedan no rumah ha tati ihay Tekatulong Atalaw tu vali nauhan urumah ha takalaw kareteng kula vadahong na kamau chao hencong ne saka jago marutukal no rumah ko tapangan no itsep Kirami pagkulungan, paayaman, babuyan sa ho. Ilingay ho kulanan. Dahil ko nuruma kulanan. Mahan ko no niya may masava ko ngay. Itulah. 谢谢。sana ka hao. Now, ko kirang ko maro tukas no rumah na. Di paring sinra. Ko kirang ko patsak nira hao saka tanak ko rumah ano nini o tapangan no itsap ano sa hao saka nga ay mahiyaan sinra o kirang ato dini hao saka nga ay yan mararpat sangra o kirang mga ay mararpat ngawaan tini mararpat sangra sansa yan nini paring doya masapat kay kirang pacumur tatungarhan to ni Oway ni Paulos naraf ko tanap nira sa mangalf ko pasawali suyo kante su taifong which is materi ko kwatsak no roma kiri papas no pakroh nahan ang sa tadi dira haw mapuhas kwatsak saka ni makra ko ni Paulos haw di taruh fari sang mata asai ni kamau kami oni ni matenok kem sangan mata asai ni rafung anak keluar tak ai keluar yang ni ufang hau di farusan tu arit tamat kerak tu ko farius hau ofuh mata asai di taruh fari hampura para sar ko anung ni rah pusa kat kelas mimiket anu sa kata nak terkuni ni pacu ni rakami hau ia pipi nes nira auf hanu fari anu sahau rumah ini macam sukar setengah ma farus putih ni hau macam sukar setengah hau auf hanu fari akan tak sa kan lu saya letan hai anu han kai lu ando ho bitudo sekolah noi ke mi hau perlu satu auf hanu fari so itu ya in hai bitalu fari mata sai kalau ai pi fari niran materi fapas no pukuluh pura rumah kira Kira itu mata asli dia. Saya kira paturan aku tidak no salungas no usah tapi wala untuk pakulungan atira no sakit ini rumah ayah satu ke patulung taluan taluan salungas hab salungas 临时的 hai mapahas ko
ko rami abin tahaw. Aray hanaku kita kiniai salaya sari kakak atau lausuman. Sorry na ito, sakit ini no sapi saluma dapong hawi. Tala makanay ko minta pangsah ya ho. Tala makanay si tanengay ko anak nara kami kirim ke rumah. Kahmakan kunyan. Agak aray hanaku. Saya kira kasalungan anak rumahku nanay kamu tu ko ini pas anak itu kekuatan. Akhirnya aray anakku. Appreciate. Ay, si